biyag ti tao. Roland, pangaasim, di na kumapanahuan. Addan anak ta. Kabaalam ka di timang panawlatan kada kami. Pasensya kan Lira. Ngam sak tinagbidot. Kaya't kuntag balbaliw. Ngam kasano kami matan kinidayaanan. Balasitangan ti anak ta. Addan nakam na. Ita kadipay ama panunot mo timang panaw kada kami. Uli tagtagkid daw iti pamakawan kan ka Lira. Jakayam kabailan na ibati ni Viola. Isong agsubli ako na iti denala. Gapo ka di tadda kabailan da iti biyag. Idinto ta siya kat marigrigat lang. Saan kayo abay-bayan nga gina? Tulungan kayo lata. Nga masapulapot day kon ti relasyon ta. Amamom at ni Viola. Ang mga nun niya teramidan na nagtali na udak ka na kayo. Ang di kagdanag, tadyak baybay anti pagrebengak iti anak ta. Pangaasim, Roland. Diyak kabailan ama pukaw ka kanya. Siyak lang ti piliyang. Baybay amon ni Viola. Sana mabalin, Lira. Iso ala dingitag. Apay ngay apanawan da kamin. Di na kami kadin ipatpatag. Pasensya ka na, anak ko. Maawatang tumatlang, ti kaya't asawan na ito ay mapaspasama kiti pamilya tayo. Ngam, apay ngay apanawan da kamin, Papa. Pasensya ka na, anak ko. Kasapulan. Isa sorry, anak ko. Mangan kayon, Mama. Husto daytan apanagsang-sangit yu. Tauraan niya pa'y taaramidan tayo. Talaga adin na tayo nasublyan ni Papa. Tamas pinili na di babae nang amta tayo. Anak ko. Diyak nga mininamnama mapasamak ti kastoy. Unak no agnanayon ti kinaragsak tayo asa nga pamilya. Ngam saan naggayan. Kagurgurak ni Papa, Mama. Kastamot tan di babae na. Apay anaramid na tikas jay kadata. Santa ka di napatagkan ko, ana. Di ka kumagsaw iti kasta anak ko. Nasakit lang para kanyang tinapasama. Ang maawatak ni Papa. No siyak, Mama. Diyak maawatan no apay nga impati na tayo ni Papa. Iso akagurgurak. Ado nagundaway ti impaay ko kan Karolan. Nabayag mat apanawan anay lemlemeng yu ti panagdenayo iti dayja alira. Ngamtay kunada nga rudan, awan ti palimod adin tumay butakta. Viola. Kinunagmatan kan ka idi, ang mga puntalaangan iti ibilang tanga anak, taamok adi ka maipaayan iti anak. Ngam di mo matkayat. Gayam, sigudan nga daputot mo iti sabali a babae. Agiyaman ka tadi ka indarong. Uray kas kasano masyanak mo't iti dayja babae kan iti anak na. Uli tagtagkid daw iti pamakawan kan ka, Viola. Kat pangaasim, tadi na kumalapdan amang suporta iti anak ko kanilira. Uray da lang ti may paay ko kadakwada nga gina. Sana bali, tadya kong subyan ni Lira. Makamuka. Ngamtay bukod mga kwartat usaran. Tadyak ipalobo sa kwartak matlaang taramatam apang suportar mo iti anak mo. Laglagi po nga amin nga dakan ka naggapu amin kanyak. Tawan mo't ikarkarit mo kinabaknang mo. Viola. Pudnomad saan ka di? Isadi mo kayat asinaan ka tamabutang kang agrigat. Ngam napuskul ti rupam. Tamaalam pa'y latag babae. Diyak kayatan tiriripok Roland. Isa pang asim. Maudin day chay. Wan, ikarig. Pakawanan na kuma. No di mo kaya tagsubli iti kinarigat. Di mo ulitan ti naramid mo. Mama, no marigatan kayo amang paadal kanyak. Mabalin mo't ngagsabda ng aklatan. Diyak ngamin kaya ta makita ng agbanog kayo, Mama. Kabaala ka na ko.
Di naklata ni kaskaso. Maikaw aklag. Aging kakadi ita kat diyo pa'y lamalipatan ni Papa. Naragsakan iti sidong ti babae na. Namimpinsanan alinipat na tayo. Ita, maawata ko no ape aso magmamanulang nga aldaw nga agawid dito'y balay. Tadamot kayang babae na. Di ka kumaagsao iti kasta anak ko. Amamlat ta dayjay. Mas daawak man ngamin kada kayo, Mama. Ape adiyo inlaban ti karbangan tayo kan kuana. Ape nga intulok yulatan ti panang panaw na kada tayo. Awan maaramida kanak ko. No di naton kayat. Di ta mabalin nga ipilit ti bagita kan kuana. Ala, di ta kuman pagsaritaan ti may papan iti dayta anak ko. Pang-asim. Adday ta kayo manan. Di manan kaya tapagsaritaan ti maipapaniti na ito apanag. Ala, maturog ka kiti anak ko. Rabiin. Nakaturogan ti anak ko. Oh, aging ka ita. Di na pailaan mo ti may papan iti kinatao na. Ti kinatao na amay salagayam nga anak iti ruar. Oh, naimula iti panunot ti anak ko. Ada kami ti pudno a pamilya ti amana. Kat ni Viola ti kabit. Oh, kasano day tuyan. Anya ti pamayak amang ilawlawag iti amin iti anak ko. Sigurado agumura. Kat amang ano anya ti aramidan na. Oh, tiyak kayat nga grebelde ti anak ko. Tiyak mo ti rumbang nga aramidan. Kumusta kayo matan kini Ma'am Diana? Tas di lata Agtintinulong kami lata para iti panagadal ko. Ta pinanawan na kami matan ti amak. Nukas na, saanan ang nagsubli kada kayo ti amam? Saanan, Jean? Simurot nga minan iti babae na. Kat saanan na nagpakpakita pa'y kada kami. Diana, Imbagkit ti atay inutan na maliplipatan ni mamati inaramid ti amak. ngamsi ka, madlaw adi ka pa'y nakalipat. Di mo ka di pinadas nga inawagan? Kumusta ang latamat Awan ti rason tap na awagak pa'y laang. Amang ano tay babae na lang ti makasumbat. Kan may sa, awan panggap ko dumawat iti tulong kan kwa na. Ni, itay pa'y ngagbusbusin na dahi kaalugan dito ayan ti waiting shed Asino nga tati busbusinaan na? Jakmat ngamin malasing ti tao iti unag tilugan. Tatinted ngamin ti sarming na. Jane, Sir Roland? umasidig ka, Jane. Uwad, sir. Agyamanak na naranaan ka matlangan ng agmay-maysa. Umay ka, dito o nagtilugan, ta dito itang agsarita. At na napatay kay magakin ka. Pasensya ka na. Sikati na sitgak, ta amok anasingit kayo nga gayam ka ni Diana. Agdalagakan ka. Sir, Kaya't ko ti tumulong para iti panagadal ni Diana. Kaya't napanunot ko ababain kan ka, matulungak. Ngam pangasim, ta di mo ibagbagakin ko na ti panagsarita ta. sir. Magdadak iti kwartakan ka. Kaya't pagparangam asikat imang tultulong kan ko na. Kasanon numaamon na, sir. Saan? Awan to ti sabali apakaamuan na iti daytoy. Malaksin ni bagam. Amok matket iti mangidulin iti sekreto, sir. Isong awan ti pagdanagan nyo. Api anak kapanimid ka. Adda ka di parikot mo. Kasano? Ag finals manan. Ngam kurang pa'y tayo na urunong mikan ni mama apagbayad ko dito pagadalan. Si Kangay, nakabayad kan? Wait ngam no kayat mo. Pabuludan ka pa'y laang. Amumot ngawan pangalaki ti pagbayad ko.
Kan may sa pangalaam ko maiti kwartam ngay kat ang mukmat nga eksakto lang nga allowance mo ti kwartam. Ha? Ay, kwa. At the part-time job ko iti online. Ha? Imbag man, tama isa par mo pa iti ag part-time job. Wala. O anya, pabuludan ka, kayat mo? Nudyak mabayadan ngay. Di ka kadi madanagan, ta saan ka mat asingiran. Di uray utang kalimutan kat mabalin. Ha? Sigurado ka? Wen, ala, di kan agparikoton. Siya kunti makaamu iti bayadam dito'y pagadalan. Di yun pagparikutan ti pagbayad ko iti pagadalan, mama. Ngamin, pinabulutan nak ni Jane agayim ko. Anya, ay kat dasaya at ngarod ano kas na anak ko. Sapay mariribukan ako namang pampanunot. No sa dino ti pangalaan ta iti kwarta. Di yun pagparikutan day tataadan pagbayad ko. Alang arod, kat di ka madanagan. Yurnungak ti pagbayad ta iti gayem mo. Ta nakababain mo't no saan ta mabayadan ti utang ta. Sir, naitad kun kin ni Diana tay pagbayad na iti pagadalan. Agyaman ak balasan ko. Ala, kas nila tangarudan ti aramidan ta, tapno awatan na ti kwarta. Tanusyak ngamin ti mangyawat iti dayjay. Sigurado adi na awatan, takaguran ak ti anak ko. Mama, aldawan, di kay matla bumangunan. Ay, medyo madikibagbagi ka na ko. Naarbisan ak ngamin iti kalman. Ala, kunakmat na diyo baybayan ti bagiyo. Diyak kaya't ngagsakit kayo, mama. Agimbagak mo't laang anak. Pasensyakan. Diyak nakaluton iti pamigatan. Nakaluto akon. Nanganak pa yan, ah. Kat mapan ka agiskwelan tamangan numaladaw ka. Diyak kaya't apanawan kayong agmay-may sa dito'y balay, mama. Di nakpakadanagan anak ko. Maimbaganak mo't laang inton madamdama. Yinanak labasit. Tamangan nubannog ko laang daytoy. Sigurado kayo, ah. Sana bale, sa paag to ti agawid apaman ama dismisak, mama. Apay ngagdardaras ka, Diana. Kun apay akas lamadanagan ka. Ni mama, maululaw ka no. Ipan ko di ospital. Anya, lukas na, kuyugan kan amapan iti ospital. Agyaman nak Jane. Ngam kasanon ngay no makonfine ni mama. Pangalaka iti kwarta. Sapay imbayad kundi ti pagadalan di impautang mo kanyak. Ay na, di mo pa kadanagan data. Dikit di pan naka-ospital ni mamam ti unang apanunutan. Maidis kita ran ti kwarta. Agyaman ak manan, Jane. Dakkel ti may tultulong mo kanyak para iti aginak. No pa'y andayo ak iti sinong da. Bakit? Kumustan ni Nanam Alira? Nasaya at mutan, sir. Nakaruwaran iti ospital. Dakkel at tulong tay kwarta nga itidyo. Magdadak manan iti kwarta. Atoy, Nagadun nga, sir. wen, tamangala kamot pa iti kwartam dita. Ay, nakababain pa yun, sir. Alagit din, awata mon. Agyaman nak nga rod, sir. Sana bali, itad ko amin dahito kin ni Diana. Jane! Ha? Ni Diana, sir. Anya ti kaya tasoon day toy? Apay ang kadwam day tatao. Diana, denggan na kuma. Diana, anak ko. Di nakawagan iti anak. Tamanipod iti pinanawam ni mama. Linipat kamutan nga amak. Ha? Isu ka di ti pagtataudan ti kwarta ngayon inted mo kanyak, Jane. Di kaglibak. Nakitak ti panangtad na iti kwarta kan ka. Pakawanan na kuma, Diana. Diyak mo't mapagkadkadan ti amaw. Nang runa kat makitak amarigatan kayo nga agina. Nang runa idi na ospital ni Nana Lira. Inikanak iti kwarta nga itid ko kano kada kayo. Tapno adabos-busan nyo. Apay ang nagilimod ka kanyak, Jane. Ala, kwenta amin ngayon inted na kwarta kanyak. Tay sublik matlakan kwa na. Diyak kasapulan ti kwarta na. Saan kumamot akas ta, Panunutom kumatiinam. Marigrigatan amang isaksakad iti panagbiagyo.
Di mo pagariyon tigura iti kaunggam. Naggapgapwam manan. Viola, di mo't adda tulagan ta. Asustentuak ti anak ko kanilira. Ngam di ka matanagan. Taagga po iti mismo abulsak ti itid ko akwarta iti anak ko. Rombang laan. Tadyak kayat agarawan ti kwartak. Di nak mababalaw no apay akastuyak, Roland. No kumata di nak linuko, di saan kumana po ka ti panagtalagkokan ka. Saan agaputagul uli mo kaklatan kadjakon ammo da gitara ramida mitiliklik-likudak. Pakawanan na ko, Viola. Mabutang ka nga agrigat mananan niya. Iso akas taunay pa nagpakawan mo kanya. Dahil ta kanila ta akanayunan ti sidsidil mo kanya. Mabalin matkat awaya-wayaan kan. Ngamne, dahil talakawas mo nga insuot mo ti alaam, Roland. Malahos ton. Sa bahali man ang tinagturturungan ti saritaan. Diana, anya ka diti aramidan ta diti balay da papam. Kinunakmat kan ka nga isublik ti kwarta nga inted na. Adda nagutangak, Jane. Inkarigatak tim mo tang iti kwarta. Tapno da na pagbayad ko iti kwarta ti amak. Apay lang amin. Saanan, Diana? Adda gayam ka ba ilan ti kabit na. Dakkel ti balay na. Isumot lagayam at inalikodan da kamin. Tabak ng gayam tinangisukatan na kada kami. Anyat masapol yo. Siyak ni Diana. Ti anak damamak alira ken papak arolan. Anya. Apay, anyat masapol yo iti asawak. Umay ko isublitin inted na kwarta. Tadyak kaya ti makautang iti na yung baganakam kan kuana. Siguro, naragsak kay tan. Tasika ti pinili ti amak adenan na. Naragsak kan. Tada dinadaal mo a pamilya. Anya. Ha! Nagpuskol matan ti rupam amang ibagay ti kasta. Si kapay nga nakitirwar tinaturad amang ibagay ti kasta kanya. Ha! Jay inam tinangdadal iti napinta sa relasyon may ti asawak. Tanakikabit iti amam. Anya? Ala, pumanaw kayon. Tadyak kaya ta makita ti panagrup-rupa yun dito balay ko. Mama, kasan wala pasamak ti kasjay? Anak ko, pakawanan na kami kumaiti amam. No nagilimod kami kankan. Pinagparang miada kami tiligal nga agasawa. Ngam sana po no dayta. Husto timbaga ti asawa na. Nagpaayak idi kas babaunan ijay dakkal abalay. Kat nasikugandak ti amam. Agasawa da idin kinimam Viola. Anya? Nabayagan nga inkid-kid dawak iti pamakawan kinimam Viola tinapasamak. Nga maawatak no apay nga aging kaita. Kat nasakit pa'y lang tinakam na kada kami. Nang ro na kat adda ka nga anak mi. Nagdan na kami iti limad iti amam. Ngam naamwan na dayta. Iso ang agsina kami matlaan. Ngam ita. Maaklon kong tig-asat ta. Asaan apara kadata ni papam. Tadakit nga rodim mo na pamilya na. Arumbang adenaan na. Naimbag nga orasyon, Nana. Ha! Si kamanan. Di mo't binalagan ka na di ka nagpakpakita dito balay. Diyak kaya ta makita ti panagruprupam. Si katipo nga ti panagbasol ta sawak. Ma'am, pagkawanan dak ko ma. No nakapagsawa kiti sana nasaya at kada kayo iti kalabas. Kat pakawanan niyo kumamat ng dagiti dadakkel ko, ma'am. Langro na iti inak. Amo ka napasaktan da kayo iti kastang unay. Iso asya kung tagkid daw iti pamakawan para kadakwada. Agpagpakaasi ang nana. Pagkawanan niyo kumandag iti dadakkel ko. Ma'am Viola. Lira. Sa anak amao mga kidkid daw iti pamakawan mo. Ma'am Viola. Gapo iti nagbasulak kada kayo. Agparinto mga kiti sangwanam. Ma'am Viola.
Ala, tumakder ka di talira. O sige, napakawan kayon. Amok nga damot nagkuranga kiti asawa. Tajakket nga rod may paayani ti anak. Iso abay-bayan yun dayta. Bumakot akon. Kat numabalin. Jak kayat nga da kaapak. Nga da kagurak wano manggurgura kanyak. Iso sige, lipatan tayon tinapalabas. Mga barwanan tayo amin. Ma'am, agyaman na. Ma'am Viola, nupay tartari kagaya ka mabukal kumamanan ti pamilyami. Maawatak itan ti amin. Nang runa ti marikrik na ayo. Jakmat kaya ta bumakit kayong agmay maysa. Sana balit ada agmat na nakadkadwa ni mama. Isong agtalinaad ni papa iti puderyo. Well, Viola. Jak kaya ta panawan ka ngagmaymaysa. Saan nagapoy ti kinambak nang mo? No diket gapo ta amok ngagmaymaysakan no panawan ka. Kaya't ko asulnitan ti amin na nagkurangak. No pa'y di ta naadaan iti anak. Agyaman ak nga rod no kastarolan. Kat pasensyakan. No agkakasakit sa sarita ti kanayong na ibagbagan ka. Bunga lang ang ti sakitinakam ko dagichay. Kat si Kamat Diana, iha. Nawaya kalat nga umay dito balay. No kaya't masarungkaran ti amam. Kan no ada ka sa pulam. Di ka kumagbay na mangibaga. Tas idadaan kami iti ama mamang tulong kan ka. Oh, agyaman ako unay, ma'am. Biyag di tao. Naipumpunan ni Papam, Yumi iha. Pimanaw matan nagitimbay nakipumpon. Manmanula ang tinabati dito kampusan to. Papa, kasano ang paitan? Agmay-may sa akon ta pinanawan nakmatan. Iha, umaykan. Agawid tayon. Amangan no maabutan tayo titudo. Nasipngat titangatang. Yumi friend, agawid tayon. Naidulin ni Papam. Agawid tayo matan. Agur-uray tayo lugan ni Serbi na pagluganan tayo. Wen, iha. Di kang danag. Dadag lang dito yan ninong mo. Saan ka baybayan? Tatay tatin ka rin iti kumpare nga amam. Aging gaita. Kasladyak pa'y lakabailan nga aklunan ti pupusay ti amak. Ninong Ben. Jak maiwak si iti panunod ko ni Papa. Sana bale. Patsyak ang makailiw-liwag kang tumutlang iha. Kanwan gayam. Kinid daw ko kaniliyam agayam mo. Akaduan na kapailaan. Kabayatan nga awan pa'y klasyo. Tapnusan kang ugmay-may sa ditoy. Kat inton enrollment, ag-enroll kanto. Tasyak timang tulong ken ka. Adda na panawan ni Papa abus-busa para iti panagadal ko ninong. Nakababain mat kada kayo. Idulin mo tanyaman ang nabati na. Ta para iti masakbayam da ita. Basta tulungan ka nga gadal. Siyak ti gastos para iti da ita. Ninong, Makitak mo kasano ti kinapatag mo iti amam. Kasla prinsesa ti trato na ken ka iti si bibiyag pa lang. Iswa di ka mabalin na baybayaan. Ken maysa, imbilin na kakanya. agyaman ak ninong. Naimbag kayo pa'y. Taditang pulos pinanawan. Ngamtay kakabagyan ni Papa. Kaslawan bibiyang dan kanya. Manipod na amwanda na lugin ti daduma ang negosyo ni Papa. Di mon panunutan ida iha. Tauray di si bibiyag pa'y ni Papam. Madlaw a kwarta na lang ti kayat dagiti kakabagyan nyo ken kuana. Ninong, Iswa di mo namnamaan nga umasidagdagan ka. Itatagmay may sakan. Taamuda ngamin nga awan magimulandaken ka.
Kwartayo man. Rumar kami kadagiti kagayem ko. Siyak ti mangilibre kadakwada. Ne, katno kahit itag ko lang ti kwarta ken kay di naminsan nga aldaw. Sa bali pa itay allowance mo nga inted ni mamam. Nagimot kayo umutan, papa. Saan man langan? Ni mamalatan ti pagdawata, ta sigurado adi nakpayan. Sira, iha! Mabit lang! Umay ka nga rotekan kay ti kwarta! Saan? O na yan, Sira. Agad adal pa'y lang, ngam na ibarakatan. Di nalatultuladan ni Yumi. Nakasingsing pa. Aywan, awagak man gayam di anak ko iti bunyag. Ta kumusta? Nabayagan asana nagparparik na day nga ubing. Pasensya kayo, Ninong. Busy ak ngamin iji pagadalan. Can exam with me. Iso ajak na sangot nag-text kada kayo. Kat, ada ka di pa'y umda sa kwartam, iha? Di kay madanagan, Ninong. Adda pa'y nabati iti intadyo a kwarta. Kat no nabayagan day jay. Ada pa'y nabati aya. O Ninong, sobra-sobra pa'y kit di dayjay ah. Alang arod iha. Awagan na klang nagdamasapol mo, wan. Di ka agbabain. O Ninong, kat agyaman akmanan. Ay na, nagsingpot na talaga ni Sir Ben niya. Nagasat na di papam, tadagayam gayem na kaskan kuwa na. Kat isumo tinagbalinan ang may kadwa nga amam ita. O nga rod, friend. Iso nga igagaad kumot ti agadal para kadakwada. Dakkel ti panagdalik ko kin kayo, me. Malaksi da na sirip kay ti pagadalan. Nasingpot ka pa eh. Patsik nagbaligi kay ti amin at rigagay mo, friend. Saan man ang maimatangan ni Papang, sigurado ang naragsak no anyaman dagiti achievement mo itibiyag. Kumusta kayo matan, Yumi? Liam? Pasensya kayo na. No, itatayo lang manin nga kikita. Ado nga min, ti pakakumkumiko makiti kalabas. Okay kami laang mat, Ninong. Ayos kami laing, sir. Da kami kiti at agyaman. Tani, inlibre na kami pa eh. Dito pa restaurant ang inginaan. No pa'y nalagawan, isilibrar tayo ti panagkasangayo adwa. Diyak lang pagarap nagpala pa iti pitya ti kasangayo. Ay na, agyaman kami, sir. Di minto pa yan malagip ka ni Yumi tag birthday. Tani, busy kami mat nga minakalayo na di pagadalan. Huwag nga rod, Ninong. Kat agyaman kami ah. Tanalagip yu pa'y gayam. Ay, excuse lang, sir, ha, Yumi? Mapanak man biti di restroom? Sige lang, iho. Aywan, iha. Awatan da ito regalo para ken ka. Katay ito'y may sa para itigayim mo. Ala, Ninong. Nakababain mat. Ngam agyaman nak ah. Sigurado ang maragsakan mat ni Liam iti daytoy. Makaragsak ba't ang makita ang nakailiw-liwag kan iti ipupusayan ti amam. Amok ngamin adimat lakayat ni Papa ang makitang agladlading itak, Ninong. Papa, anya tararamidin nyo dito eh. Sino dito kakadwayo ang babae? Ha? Ay, Liomar iyo. Ang takamot gayam dito eh. Sige, panahon kayo. Liomar iho! Liomar! Ay, di na ko ning kaskaso ti anak ko. Anya ti kaya tasawin ti nakita kay restaurant, Papa? Di mo kumaikan iti kay papanantay nakitam iho. Isuksukat siya ka din ni Mama. Anya ka di manan ti pagrikrikyaran nyo nga agama. Manmano kayo lang arudan nga agkita dito'y balay. Agrikyar kayo pa'y. Mama, Aywan, Leomar, iho. Itulod mo man pailaan ni Shera iti pagadalan. Agdardaras kanukat. Usarak ngamin tayo may saalugan. sige, Mama. Happy birthday, Shira, iha! Happy birthday, anak. Agyaman nak, mama. Papa. Oh, papa. Ayan ta regalo yung kanya. Ha? Irwar yun ah.
Nakitak di dua abak si Jelikot ti Kutsiyo idi. Diyak lang nagsasao. Tamo ka sorpresa yu day jay kanyak. Bagkat tilinaon day jay. Amo kapag mikan ni mama day jay. Ne, jak mo dayta. Ha? Ko tigayong ko na jay. Nalipatan na lang ijalugan ko. Anya? No kasta? Sana para kanyak day jay, papa? Pasensyahan iha. Igatangan kan tulangan iti sa bali. Anya ti kayat asawan daytoy Ben. Sinubliam ka di manan ti sigod abisyong, ti kinababaerom. Adda babae yu, papa? Anya a babae. Awan babae, Kira. Saan ko matilapan panunutan nyo? Di ka kam malipin. Idarom ka no kasta ti aramidam. Awan nga ron babae. Adaya. Awan. Makitkita yu ka diti makitkitak, mama. Wan iha. Naglawag ang makitak dito itaylugan ni Papam ang nagsardeng iti batog ti dakkel a balay. Ala, pumanaw ka. Saan tan na bumaba, mama? Sana rumbang ang maamuan ni Papam ti panang surot takan ko na. Masapul ang maamuan ni Manong daytoy. Pumanaw tan sakbay amadlaw nata ni Papam. Jak amo sumarungkar kayo itaan ninong. No amok lang. Nakapagsagana ako maiti pagsasangwan tayo. Awan anyaman na yumi iha. Kaya't kala ako musta. Kan patawan day di papaminton bigat. Kaya't ko kumaasarungkaran ti tanan na. Iswa dinagas ka. Taamangan kunak no kaya't mo ti sumurot. Sige ninong, sumurutak kada kayo. Bala, urayin kan ijalugan iha. Nagdakkel meten ti balay apag nanagdam si ka babae. Dito'y ka diti nang ibalayan ni papakan ka. Ha? Ni, jak amo ti bagbaga, miss. Adaywam ni papa. No di mo kaya't nga ibabain ka. Yumi. Ne, atawad ka ang bisita. Liam, Gayem mo ka di dayto'y gatel a babae. Bagbagam nga adaywan na ni papa. Excuse me. Anya ti bagbagam? pang-asim, miss. Di mi kaya ti gulong. Iso ang pumanaw ka kuman. Basta tandaan ang timbaga. Naglukon? Asino day dyan? Panagkunakit anak ni Ninong Benday Chay. Mairupang ak namin. Ay na, naglukon? Nagdakasan, ti pa nagkitkita na kan ka. Ngam dyan uniform na. Agad atal mo't lang ti universidad nga ayan ta. Madanaganak. Ang mga noan niya ti aramidan na kanyak ichay. Siyak ti makaamukan ka. Nagubing matan tinangisukatan nyo kan ni mama. Dandan ni agkatawunan kami laang papa. Saan apod nurayta? Di ako maikan iti madi akay papanan ti kinasigad me kiniyume. Takasla anak kon dayday. Kabusat yo iti bunyag dayday. Kasta manan tinaramid mo iti kalabos, Ben. Nagbalin kang ulpod gapo iti babae. Inlawlawag kon ti side ko. Kat adda kada kayo. No diyo kayat ti mamati. Ngam diyo kumagamdan a pagaramidan iti madi ni Yumi. Tanu maamuak a pinasakitan nyo. Siyak ti makalaban nyo. Isakit yu pa yan day dya babae, papa. Gapo tawan basol na kada kayo. Ti anak ni Ninong Ben ti umasidag kanyak dito ruwar ti pagadalan. Mabit man lang. Tapnan mo. Nariribukan ti pamilya mi gapukan ka. Diyak mo ti bagbagam. Siya, anya ka din dahil mararamidam. Nasayat mo tadakan manong. Tapno may matangam ti panang ibabain ko iti dahi tiyo babae. Talnakan. Ala, ingkalumugan na ni ti kotse. Agawitan. Ngamtsak pa'y napnag manong. Masapo lang madadaal tinagan na iti dahi tiyo pagadalan. Lumugan kan no di mo kaya't asyak ti makapungtot kin ka. Ni, apa asyak tiyong tam? Dahi ta kumababae ah. Maysa, bilangan kan. Alaman langan.
Di mo't pinalagan kan, Shira. Ben, anya ka di dayta. May saka man dita. Agpadpada kayo asarado ti utak yun, ha? Papa, Kinunakmutan asaan ko ang babae ni Yumi. Ngam ipapilit yun lang ka. Gusto ko man, Papa. Siya kundi makamu kada mamagan, Shira. Saan? Adda pang ibaunakin ka. Diyak ka ba ilang dag-drive takaslag kupit ti barohong ko. Kapu iti aramid ti kabisat mo. Sika kumalatan ti mapaniho. Sa dino, Papa? Itad ko kayo ka ti address. Anda ako nito isang ti dakkel na balay. Diyak lang pagaraw. At dito iti pangibaunan ni Papa Kanyak. Nagdurbela ko. Anya ti masapul mo? Diyak ka mo. Nakapayasak ti binaon ni Papa mang kumustakin ka. Nagalas sa panunutan san ka di? Kumusta ti babae ni Papa? Pati ka di sika. Katkas tamat ti atap mo. Ubing ka pa'y kan nagpintas ka. At da asawa ti amami. Liklikam kuman ni Papa. Awan na relasyon mi kinininong Ben. Dayta lang ang ti maibaga. Sapay lang ko mga rod. Takas tangag paiso. Kamudyanan na. Aggraduar ta maglaangan, friend. Anya pa lang tararamidan ta dito ngay. Umunag kan tani, mangrugin ti programa. Awan matlaangan ni Ninong Ben. Iso ngamin ti mangimarcha kanya. Sumarununtun iti uneg no sumangpet. Ang damon iti venue ti graduation. Ang dakayat ko pa ka. No pudno nga awan relasyon da papaken iti daydayo ni. Sana mapamapan dito'y ni Papa. Ngam lumakitak ita. Talaga pudno ti atap ni. Ne. Ita'y pa'y akasla da birukan ni Yumi. Ururayin na nga to ni Papa. Ni Shera. Apay nga mauawag. Hello, Shera. hello Manong. Apay agsansakit ka. Naatake ni Papa. At da kami tani ti ospital kat delikado ti kasasaad na. Anya? O sige, taumayak ditan. Manong, pabitlaan. Kaduang ka din ni Ninong Ben? Ako at kami di ospital ni Papa. Anya, apay ka no. Tangay nalpasan ti graduation. Mapanta ko may di ospital liyam. Ala, kat kumusta ka no ni Sir Ben? Tsaka mo, Ang mga no, pagsasawanda ka ti pamilya na ijay. makamuditan. Basta mapantay dyan. Kuyugan na, friend. Awan pa'y puot na manipod itay bigat. Madanagan ak nga ron Manong. Ang mga no'y laylayon man ti saan nga agriing. Omega, tamapantay iti ayun na silid. Sige Manong. Mabalin ka di apasyaran ni Ninong Ben. Apay nga da ka dito eh. Bye-bye amno kaya't napasyarin ni Papa Shira. Pangaasiyo. Kasla ama ti pangibilbilangak iti amayo. Kandakil ti utang ko ana imbag anakam kankwana. Iso apalubusan dak kumaamang sarungkar kankwana. Ala, umay kan Yumi. Ninong Ben, mangmangagnak ka di. Di mat ingkarim kan ni Papa. Adi nakbaybayan. Asikat yagbalin amay kadwa nga ama. Sipot pimusay ni Papa. Ngamit, panawan na kadimat lang ang may bes. Yumi? Naragsak ako mga turpos. Tanda pang isagutak iti amin na baligi. Ngamkas na'y matinapasamat kan Ninong. Anya pa iti serbi na ito'y diploma no panawan na kwan. Akas iti panang panaw ni Papa kanya. Kasano ako? Ma'am,
Awan kinapod no ti atap yung kada kami. Tultulungan naklaang ni Ninong. Taing ka rin na itiday di papagayam na. Adi nakbaybayan. Kat bigbigag nga utang ko anay bag anakam day takin ni Ninong. Ada, di mo pa'y panunutan day tabalasan ko. Kasaritam kit di ti asawak, barang mangag na ka, kat sumungbat matan. Agyaman na, ininutan ti panagimbag mo, Ben. Ni Yumi. Ni umurkuran. Wan. Takas la anak konday jay. Ulilan ademang. Ket awan mang tulong ken kuana. Nusan asyak aninong na. Wan, di mo pa kadanagan dayta. Tamanipod ita. Ipatagmimutan ni umikas kamang ti pamilya tayo. Agyabanak. Dalya. Pasensya ka no pinagpanunutan da ka iti saan anasaya at balasan ko. Lipatin yun day tanana. Basta siya, amala ang ti pangibilbilanga kinininong. Taulila akit nga rudan adamang. Maasya naklakit nga rodan kan ka. No kayat mo, agnaid kan dito'y balay. Ah? Saan nana? Adda balay ko. Nairwama ko ngagmay maysa. Kan adda tigayim ko apasaray mang kadkado kanyak ijay balay. Ay kali kaya't asawan da ito'y siya. Apay ngagbakbakwar ka. Pagkawanan ko, mamama. Nga masikugang. Anya? Unay kabutan. Nagngato ti arapaap mi para kan ka. Ngam nagpasikog ka. Sorry talaga, mama. Awanan ti maramidak. Yumi, sabong para ken ka. Ha? Ay ayatan ka, Yumi. Ni, sigurado ka kaditi day tang ibagbagang? Wan, Yumi. Inayat ka iti liman. Jaklay bagbaga ta mabayina. Leomar, Sapay ko ma. Dadapan na kay karit, Yumi. jak pa'y amuti isumbat ko iti day ta. Leomar. Kumusta kayo, Ninong? Nasaya tenderik nak iya. Naimbag ako. Nasaya at nga rin no kasta, Ninong. Pasensya kayon manmanuak nga umay dito eh. Busy ak namin iti trabaho. Wen, mauwatak na ita. Kat, kumusta kayo ni anak ko? Ni, anyat kaya't yung asawan, Ninong? Inaklon mo ka din, ti anak ko. Ha? Agbagay kayo kinilyomar. Isu nga aklon mo iha. Kaya't kalaunay aparaken ko ana. Kinapudno na. Plano mintag kalay sa Ninong. Papa. Aniya? Wen, papa. Tulagan tayo ti kasarmi giniumi. Nagsaya at nadenggan tayo tangay magpagamiho. Sige. Pagsasaritaan tayo ti kalay sayo. Kat, welcome to our family, Yumi! Agyaman na, Papa. Biyang di tao. Romar, lakay, handa ka magayaman. Kumusta tayo pagnamngay? Nabayada mong tigat-gata nga matalaw. Uwan bakit? Nagsabat kami ti presyo akayat na. Ni, kung naman no di mo kabalan ti kayat na presyo. Apay, nagdiskitaram iti inayon mi ti kwartata ngay.
bakit? Inayon ko, tayo inabak ko iti palutan. Anya, kunak manoy ni Jamon ti makisugal. Italang manan bakit? Naimbag nga rin ta nga bakak. Ada inayon ko. Maudi day tapan nakisugal mo na. Ay na, di ka kadiagungungat bakit? Sana balita na nga bakak mo. Naswerte ak iti kakasta. Uwin angam laglagi pamasaan nga nanayon ti swerte. Nagbaybayag, bawian da mo alakan ka nagita nga babakam. Oh, ay na. Nay, apayan bakit? Anya, mapaspasama ka niya mo. Diyak man ang mula kay. Manual daw nakastuyak. Agora ka. Kaano tayo naudi pa nagbinulan mo? Ah, ayaw ang agpaiso niya. Diyak malagipon. Ay, tinasaya at agpilas ka, tagpa-check up ka. Amangan mo't no aginaw ka. Ha? Kasta nga tang agpaiso? Ay, alang nga rod. Kuyogan nakman amapan iti doktor. Lakay. Naimbag ka pa'y mare. Manot tawon mo, ngam nagsikog ka pa'y laang. Ngam siya kay awanan. Napukawan tinamnama makin nila kay ko ang maaddaan iti anak. Lumakay kun bumakit kami ngaminan, idinagasawa kami. Ay nakinapudno na mare, di mininamnama da ito kanila kay ko. Ang nupay kasta, naragsak kami lata. Tablessing manan da ito kada kamay. Wen nagbiit nga glabas ti aldawan niya. Balasitangan kan bariton dagiti anak yo kin nila kayo mo. Huwag nga ron. Ay wag, anda ka di bungan da kita'y manggayaw. Agdawat ako ma. Ay adoa. Sige, tapagulyot to nila kay ko. Ipanto nila kay ko ije balay yung mare. Ay na, agyaman ak mare. O, pare Jesse, si Kamil gayam. Umurag ka, Nick. Andiyan ito awit mo? Mangga, pare. Impili ni Marikate ka ni Bagat Kaw. Siya kung tinangyag ta, madama ti luto ni Bagat Kaw. Ay, sige. Nung kayat mo, mapantay injili ko ti balay ta, adda ngamin aramida ki jay. Anyat kuku amaya, pare. Ikak man iti vitamin nagitay tarakin ko amanok, pare. Nagitay pangpalot. Kunak mano, insardan mo na itabisyong, pare. Sagpaminsan lang, pare. Imbag man, tadi nakaungtan ni Bagat mo. Saan nga gungat na dyan? At kanayon mo, ti panangabak ko. Kan itad kumot kan ko na, ti abakag. Ha? Kan naadda abakag. Igatang mi adagos iti talon, pare. Anya, di limawan tay saksakaam atalon mo. Wala, pare. Katas ng palot na dyan. Lalaki ka no to'y si Kuko lakay. Ay, kat nasaya ta. Tapno, ano ti mangiwaras iti apelyido? Uwan kati pagyamanak, awan nakita da problema iti si Kuko. Talaga high-tech ita amin na nga. Sana kasi diyon unana panawan. Sa mula maamuan no babae wano lalaki ti anak mo no naipasngayan. Uwan nga rod Panagkunak, swerte ta dahi ta sikog mo bakit? Ta manipod in sikog mo rita. Adon tinaipundar ta. Ay uwan anya. Ay na, sapay la kong mga ron at agnanayon da ito aswerte talakay. Uwan bakit? Ket an nadama ka na yung ta salon at mo ha? Tapno na salon at tumot ta anak ta nga ipasngay mo. Uwan ka di lakay. Ay, anya nga tano aya bakpay laang ni nanang diti balay. Tapno dakad kadwak no kasjeng awang ka diti balay. Ay gat na saya at maran bakit? Nanang, nagsakit una yung tityan ko. Aga nakaksan. Anya, ayan nga min ni Romar. Pumanaw-panaw pa ilang amayin katamu namot nga asidagan ti panagpas ngay mau. Tsak ka pala nanti sakit tityan ko. Mapantayo na di hospital. Unay kamutan, Romar. Amumat nga si dagan ti panagpas ngay ko. Ngam pumanaw-panaw ka pa ilang mat. Ay na, di kan agunget bakit? Amang ano, mabignat ka. Ala, agyan na ka. Tapno, daras ka pumiksa.
Ay no, naglukmag timpas ngay mga anak ta. Nagbuhapo pa eh. Kaing ingas ko launay. Anyamot din. Nagmalas lakat da tao na. Apay, anyat pagpupuduta masimang Pedromar. Nabakak man na. Sayang di pustak. Itaak lang anabak. Medyo dakkel mat di inabak da kanyak. Bakit? Ay boy, ayan tayo anak ta. Inala ni Mari LV, ah. Mayatan launay ka ni baby. Pagayat na ray-rayawan. Isubli na mula ka no madamdama. Makay, ayo dahi tinga ubing, LV bakay. Man-manong agsangit, man-manumat nga umisam. Wen nga rod lakay. Nadlaw kumat day ka. Ngam gagangay nala siguro ta ubing pay mo. Maalagon dawaya mong tikada na dito eh. Ta isublik manen no madamdama. Ang mga nosap-sapulan dan. Naimbag man ta kaya't na ngay pabulod to'y ubing kadata. Tapno maaramid na dagiti trabaho na iti unag ti balay. Maala, uba uman pay laeng, taornosak to'y bag nga ayan ti gatas na. Lakay, sa bali mo ti mapalpaliiw kun iti naudi nga anak ta. Anya bakit? Special child sa mo ti anak ta. Anya? Pagkunamot. Basta, kasta ti madmadlaw ko. Ado dagiti pagilasina ka saan anormal ti anak ta. Anya? Ay saan? Jack makro nakasta ti anak ta, kati. Isunsamat nga mamalas sa kijisugalan. Taday ta anak ta ti mangmang ta di ti malas. Anya nga'y taramidan ta. No, anya min tinangin inawam ah. Tapay nagbali na kasta ti anak ta. Ni, apay asyak ti pabasulam nga'y. Tinasayat, ipa-check up ta. Sapay ko matas sa anapudlo ti atap ta. Lakay, husto ti atap ta. Adda na'y dumduma sakit ti anak ta. Adda diferensya na. Ay, Jack maklon na itang obing. Isumot lagayam nga mamalasak. Kunak no swerte na itang obing. Problema mat gayam tinsangbay na kadata. Anya lagon ti ibaga na iti tao. Abnormal ti anak ta. Katuray siyak mata. Siyak mat kayat ka daw aware ng abnormal. No kayat yumare. Da kayon ti mga aware iti anak me. Ha? Sigurado ka, Mari? Ay, kayat nila unay Kayat nga tanila kay mo. Kayat na dayjay. Tana asidagan tirik na iti ubing. Takanayon ko kat nga rod abuludan kada kayo. Alang arod, ampunan yun ta anak me, Mari. Ha? Ay na, Mari. Ang mga numakmaklaat ka laang. Ang mga nupagbabawyam to day nga aramitin nyo. Saan? No kayat yo, agaramid tayo iti kasuratan. Tapno nalawlawag ti saritaan. Ay, adan anak ta bakit? Hun nga rod lakay. Kasladyak pa'y lapat yan nga addan ibilang tanga anak ta. Huwan nga ron bakit? Agam mas dawak. Apay nga ta, ngayon paampundan kada tatoy anak da. May salaan ti amok arason. Tana sa idi kanyak ni Marikati. Adi na kayat ti agaywan iti special child. Anya? Anya da niya nga angot. Kaslada mapupuuran bakit? Ha? Ala, tay insaang ko iji kusina. Nalipatak Sos, ito lakay. ang dasok nga agtaw di kusina. Mauram sa amot ti balaytan. Ala, wala paiso. Irar mo ni baby. Darasam, agkidaw ka di tulong ti karuba. Tamang kita kiti kagawaan ang kabalak amay salba. Darasam, tanay na puskulon ti asawak. Ay nalakay, awanan. Namimpinsanan na din maputi balay da Mari LV. Adamak hindi sumagmamano ang kagawaan da na isalbar ah. Ay, put no tayo atap ko. Amanas na diyang ubing. Ah, Kita, manungal daw na pala kadakwada. Ang kasjayan, tinapasama. aywan anya. Ay na,
Naimbag lakit din tasan na dati nakapasamakan dayjay. Naimbag ko na, tayo paampun ta adagos da dyan ubing. Tano saan? Agmamalas tapel ako mga gingga ita. Mari LV, makipaglading itak iti napasama kiti balayo. Ay nahagyaman tayo laangan, tawan na dangran kada kayo. Ay, wan nga rod, Mare. Ngam nagkasang. Awanen balay mi. Kat anyat plano yu itaningay, Mare. Ijay kami payla ang kabangibang a barangay nga agnaed, Mare. At datay basit alote nila kay Ijay. Patakderan mi iti uray basit abalay. Kentap numalikli kan dagiti chismuso kan chismosa akaaruba. Amang ibagbaga amalas kano ti anak mo nga impaampon mo. Lakay. Ay, apaya kasta tilangan ba kahit? At damanin na awat ko asurat manipod ijay pagadalan da James. Kahit, anya tinakalanan iti surat. Waiver mat lakay. Waiver para ite. Gaputan na laing iti sports ti anak ta. May sa ni James kadagiti napili nga agbalin nga scholar. Kabalan nata. Ay nalakay agtalag kakadi iti anak mo. Nalaing ni James. Iso apirmaan tanday to'y. Ay katwanan Sa bagay, di tantun problemaen ti panagadal ni James Lucas kasanaw ba kayo? Unay ka matan, Romar. Kastam lata na kanayon. Di mo matan idyan ti arak. Minalam ka matan agbartag. Di ka man kung diungar di ta kasi. Lagi din, ikaw na kiti makanta mabisina kon. Anyat na sila. Tayo ugot ti kamuti analak ti tarubayan, ha? Anya? Rabi, ugot ti kamote. Wala ka dito sa balay. Kapit, di ka mauma iti ugot. Anya ko matigatang ko nga iti masida. Kat di ka matmangyawat ang iti pagpalengkek. Awan may giga makakwarta. Ay, agtrabaho ka ngamin Kanayon lang siya kaon. Makauma kayo mo ta bibiyagan. Na? Ha! Dayta ngamin kat. Tadi mo inan nadandag iti na ipundarta sa nikwa. Nalaing ka ngamin agbisyo. Gumaliwat ka man. Kagpaiso man! Adong agpaiso na ipundarta sa nikwa ide. Gapo iti panangabak mo iti sugal. Ngam gapo matlang iti sugal na ila kumaaminan. Nakautang ka pa yan. Sumardagan. Duraban ka ni. Pumanaw ka dito sa ako. Tamang anya ti maramid ko ka. Di mo kaya tadanggan dagiti ibagbagak. Gapo tamapaisuan ka. Mrs., nagpasan ti ayayam ti anak yo. Kat kablawan kayo man. Dakkel apakaidayawan ti panangabak ni James. Saan lang apara iti pag-adalan? Nudikat para iti lugar tayo. Agasem, gold medal tinahakot na. Mabalinan nga ilaban para iti International Olympics. Ha? International ko na yun, ma'am? Ay na, marigrigat kami laang. Ang mga nudakkel ti magastos para iti dayta. Di kayag danag, ma'am. Awan puspusin nyo tada kamil ti makaam mo, iti dayta. Romar, kitaam ka di. Kitaam ti adda di tayo screen ti TV. Apay ka di. Nagsakit ti ulo na tao to makaringa. Kitaam ngamin, Ha? Damari LV kan pari Jess na kita Tay barito nga adda di ta nagtengaan dati kitaam. Matmatam. Ha? Tay anak tangay ng punda mo na ito. Wan, kat kitaam Nagadutin nakaupkur ang medalya iti tenged na. Kat saan la day ta? Adada pa iti sa bali apagilyan. Anya? Nene. Kasano anak kadanon day jay? Lakay, jakla im pagarog nga agbaliw amang pinsan ti panagbiag ta gapo iti anak ta. Agasem, napadasan ta pa yung tinapan iti sabali apagilyan gapo kankwana. Gapo iti anak ta amin lang ito'y bakit. Nalaing namin. Saan lang iti sports ti paglaingan na. Uray ti pagadalan da, uray bagbagada nga da di prinsyana. Ang ti pagyamanan ta, sana grabe.
Mild laeng tikas diya ka sa sana. Kung nga rod lang ay. Asino nga'y ti mangipagaro? Aga po kan kwa na kat napadakil tapayan ti balay tayo. Mari LV, Pari Jess, adda kami. Ha? Ni, da kayo magaya, Mare. Maalao mo kayo, ah. Nalaumay kayo. Agyaman kami, pare. Mare. Agyaman kami, pare, mare. Ala, agtugaw kayo, Mare. Pare. Ay na, nagdakkelan ti balayo, mare. Gapo amin kini James nga anak tayo da ito'y, Mare. Pare. Ha? Kat pagyamanan mi, tada kami tinagbalin adadakkel na. Hindi mi na yung pakaro. Nakasto yung tinagbanagan ti biyagyo. Gapoy ti anak mi, mare. Pare. E dinto tada kami. Mamimipinsanan na ikisap ti pagbiyagan mi. Gapoy ti sugal. Ha? Oh, mare. Imay kami. Subyan min ti anak mi kada kayo. Ano? Ha? Wen, mare, pare. Pasensya kayo na, naamiris mi ngaminan ti bidut mi. Ti panang ipadawat mi iti anak mi kada kayo. Saan gaya marunong nga ipadawat ti anak? Di mat adda saritaan kan kasuratan tayo. Asaan yung aramidan ti kastamare. Kasuratan la dayta. Sana nagnay ti attorney, mare. Ha? Dakkel ti karbangan mi ti anak mi. Sa pasensya kayon. Masapo na sublian min ti anak mi. Ta mailiw kami kan kuana. Anya? Yeah. Anya ti aramidan talakay. Awan mat karbangan takin ni James. Tasaan tamat apod no nga anak. Nakasaritak ni James. Di na kaya ti mapanitayan ti pudno a pamilyana. Uray di na kaya ngamdagi tilat tadadakkel na ti masuro. No siya, awan problema na anak dagat nga ron. Ni James ti pampanunutag. Kasimait no pwersaan ng alaan. Anya ti aramidan talakay. Darasang matiagrobot akati. Nakabaybayag ka. Aldawan. Masapo na mayawitan di anak tayo ti puder dagi diyang agasawa. Isura ka ti mayroon rano dahil. Wen, umayan. Mala, mapantangarudan. Ang pagluganan tangay. Binulod ko tayo tricycle ni insan ko. Tapno da pangiluganan ta ka ni James kan nagiti gargarat na. Mala, mapantangarudan. Agturungan dito'y damari kati kan pare Romar lakay. Alaan dan ti anak. Alahos doon. Hindi ka nagsangit. Patib ka rin ti pakinakam mo. Mayroong tantumat lang nga awanan ni ti puder ka ni James. Masya na kiti anak ta. Agsangsangit iti silid na. Di na kaya ti pumanaw. Mala, inta pa'y lakasarsarita ti anak ta. Bayat nga awan pa'y nagiti dadakkel na. Ay na, nagpartak mo ti pa nagpataray mon. Overtake ka nga, overtake. Kamkamatan ta ti oras kasi. Ay sus, nagkurbaan dito. Hindi ka overtake ha. Ha? Ano ba sabot na truck? Diyos lakay. Kasladyak pa'y lapat yan tinapasamak kadagiti kumari kan kumpare ta. Wan nga ron bakit? Oh, awan mangipagaro pa kasto ti pagbanagan da. Saan da nalasatan ti panakadisgrasya da? Huwag nga ron. Ala, tumulong tayo ti panakalamay da. Mangtad tayo ti gastusan ti pamilya da. Oh, wan bakit? Kaasi nagiti napanawan da nga anak da. Tanagindandamot na napimusay. Biyag. Di tao. Sa dino tinangi kargamin ti uniform ko, antibirin. Adda iti kabinet mo, Anton. Awan mo ti dyan. Nakahanger, nakom.
Na kayo man lang ang timang sapo lang ti. Itay pa birbiro kang awan mat. Inwara ko kumaano da. Mabitlaan nga raw ta siya kung ti mga alabarok. Ni mami, rimor ka rin? Nasa parimwar, tada ka no meeting da. Wala. Agawaan nyo nga rin ti mga iti uniform ko. Tapno sana kamaladaw iti klase. Kasapulak ti kwarta, mami. An-anom ti kwarta, anak ko. Awanan allowance ko, kan ado ti babayada kay pagadalan. Mano ti kasapulam, aya. 10,000, mami. Anya, an-anom ti kasta kadakkel agatan. Kan allowance ko kan pagbayad ko iti pagadalan. Nagado ti mabayada ni J school. Ala, ipalagip mo inton bigat. Ang mga numalipatak manan. Agkapi-kapay ading ko. Ado'y titinimplak akapen. Agyaman manang. Itay pa'y aming mingmingam tiladawan nyo kadagitindwang ampun mo. Nagpartak ti panaglabas ti aldaw manang. Kaano laeng idiin ampun ko datrina ken Anton. Ita, kolehiyo dan adwa. Manuabulan laengen kat agraduardan. Ay, bumakbaket mo't tinda tao. Kasta talaga, ading ko. Saan tayo amalapdan ti panaglabas ti aldaw? At iti regalo kan ka para iti panagturpos mo iti kolehiyo, Trina. Ay, agyaman nak, mami. Daytoy mo ti para kan ka, Anton. Agyaman ak mami. Happy graduation kada kayo, adwa. Agyaman kami ititulong mo kada kami, mami. Awan anyaman na. Pagrebengak ti mang paadal kada kayo nga anak ko. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam, Anton? Naawat ka kadi? Wan manang Trina. Kalkalpas lang ti interview tayo. Ngam naawat akadagos. Wow! Congrats nga ron na! At damat lang nga natalga na trabaho. Sika nga, kumusta ti application mo iti may sa asikat na kumpanya dito lugar tayo? Nakapasakiti mo ng interview. At damanan sumaruno. Ngam, amo kadaktal ti dyan sa amaawat ha. Lugar ta nga ron. Congrats in advance, manang. Thank you, ading ko. Naimbag ka pa ay karidad, ading ko. Apay mo't anay bagam ti kasta, manang. Gapot adon, tinatulungam. Ado nga minti kwarta. Sana kas kanya ka mamirmira o taklaan. Hindi mo sawin ti kasta. Ta saan ka abay-bayan, manang? Tano saan aga po ititulong mo kadagiti dadakkel ta idi? Saan ako maana kaadal? Pinagsardeng da kadagiti dadakkel ta idi nga ag-eskwela. Tapno matulungam ida. Isu adakkel ti na itulong mo kanya. Katadaak laeng met dito'y amang tulong kan ka. Isu ano adda ka sa pulam, ibagam laeng kanya. Agyaman na ading ko. No nakiasawa ka siguro, may mayat manan. Sipod pa'y idi, talagang awan plano ka makiasawa manang. Isu nga rod anang ampunak laengen. Kat ita, nakaadalun nagitidwa nga ampun mo. Wen, kat isudan to ati mangituloy itinarukyak manang. Isudan to metlaeng ti tumulong kadagiti agkasapulan iti masungad ngal aldaw. Nay, hada ka matgaya man karidad. Ay, makabanog manang. Nay, anya ti kayat mo nga inuman, tayalaan ka. Inton madamdamalaengan. Daanton kan Trina, ayan da ka di. Ay, sanda pa'y matanagawid. Ang mga no nag-overtime damanan iti trabaho da. Wano saan, ang mga nadaman ng doubting da. Wano simurutan da, katrabahuan da. Ay, nairuam dan iti kasta panagbiag. Tunggal agsweldo da, gastusin da amin. Wen nga ruda dua atawanan ngagtrab-trabaho da. Ngam awam pa'y pakakitaan ti sweldo da. Una yun, nagijeng anak ko. Di dan samot amo ti agurnong iti kwarta. Puro gastos ter aramidan da. Manang Bereng,
Makaturturog ka ka din. Saan pa'y mat, karidad? Apay aya. At tugaw tapay lang nga ron dito terasa. Taday pagakan ka. Anya day ta ading ko. Manang, nabayagan a panawan asi katitimul tulong kanya. Iso na panunot ko ti agsuban iti kinaimbag mo kanyak akabsat. Sa anak mo't ngagkidkid daw iti subalit. Wano bayad dagita ading ko. Agi patakderak iti balay mo, manang. Anya ay isaanan. Tapno at damat mako na abalay mo, ah. Jakon ka sa pulan ti balay. Bakit ako nading ko? Kan may sa agpada tamat nga awan asawa na. Idunar mo kit di manen kadagitag ka sa pulan dayta. Tapno mapadasam mo't ati maadaan iti balay, manang. Amok dagiti sakripisyom tapno matulungan na. Sika ti mga asikaso kanyak. Kan kadagiti ampun kuno kasta nga adda trabaho. Umdasan kanyak ti panagnaad ko dito'y mansyon mo, ading ko. Basta mangipatakderak iti balay mo. Kan saan ang masapon nga inaldaw ti panagtrabaho dito'y balay. Dakkel mo tandaan ton kantrina. Isuda mo ten ati agluto iti kananda. Kan mangilaba iti murangda. Katawa na, si kangarog ti makaam mo. Noan niya ti pangadang mau para kanyak. Si Kati masurot, ading ko. Nangag ko ti saritaan da mami kan antibering itay agsapa manang klina. Anya ti nagsaritaan da? Pagipatakder ka numat ni mami iti balay para kenkwana. Anya, ay, sana mabali na. Makibingay kit din iti tawidan takuma. Wan nga rod uray ampun talaan. Dakdak kelat ti karbangan tayo sa ni ni mami. Gamdaya kapsat na. Ay, wana. Makadlawa ka talagan. Tila mo't mait itad ni mami iti dayja kapsatnan. Kat dayjay mo't nga antibiring. Awatan na mo't amin. Ay, amang ano dita mapupuutan kat maibusan ti kwarta kan sa nikwa ni mami. Gapo iti kaiitad na kan kwa na. Agi patakder kayo mo't gayam iti balay ni antibiring mami. Wan, tapno adda pag naudan na. Bakit matin ni Antiyo? Saan ang mabalin nga iti tungpal biyag? Kat agnaad dito'y balay. Tapno pagserver na tayo. Kasapulan na matin ti inana. No kasta, saanan nga trabaho ni antibiring mami? Saanan, anak ko? Kat mangala kayo nga ron iti baro ababaunan. Panagkunak, saan tayo nakasapulan ti babaunan? Amuyo matin kan anton ti mga sikaso iti bagbagiyo. Anya? Mami, nakitap niya antibering iti silidyo iti kalman. Kat anya ita, anak ko. Panagkunak. Paginteresan na iti alahas yo, mami. Anya, an-anuan na kumadagiti alahas ko. Kat saan mat ang mahilig iti kakasta. Jakam mo, mami. Basta bantayan nyo ti kabsat yo. Amang ano di yung mapupuutan kat itaray na amin na kinabaknang nyo. Sana kasta ti kapsat ko. Di na maaramid ti kasta. Di yun lang mo No kinabaknang ti pagsasaritaan. At darag iti agbaliw ti ugali na. Anya. Naksayan nga agpaiso ti alahas ko. Tinasayaan. Agpakabitak iti CCTV dito balay. Nang ilimot ko. Awan ti pangibagbagak. Nas ka na maduktalak no asino ti puno nga agtatakaw. Nay, adda ka magkayam dito silid mo. Itay pasap sa pulon ka, karidad. Wen, busy ak, tada kayat ko ang maamuan manang. Kaya't mo ang maamuan nga? Wen, kayat ko aduktalon no asino ti puno at traitor dito balay. Adda ka di masapol mo manang. Ay, kwa, sa lunsod at kumano anya ti mailuto ang pangaldawan tayo. Nagpalingki ak itay. Adda karne naten kanda duma pa ay. Makaamu kalatan manang. Sa anak mo't anapili iti makan. Nalang arod, panawan ka pa'y dito eh. Kunak man no nakasaritan ni Mami Anton. Wan mo, imbagak apaginteresan ni antibering dagiti alahas na.
Apay nga nga may engineer dito balay. Desidido mo't ni mami amang ipatakder iti balay para kan antibiring. Yabay na paimot dito balay ti ipatakder na. Mano ti budget da? Tsaka mo Taadayo ti ayan ko idag sarsarita da. Ngam, nakitak ti kwarta nga inyawat ni mami. Ado day chay. Tsak la masigurado no mano. Inasitgam ko may da atap no nangag mo ti saritaan da. Ang mga numakadlaw ni mami no aramidak ti kasta. Ngam may salaang ti masigurado. Milyones ti budget ni mami para iti dayta balay. Ay nagyaman naklaunay ading ko. Nalpas mutlaangan ti balay ko. Magustuhan ka di ti disenyo kan kulay na manang. Magusto aklaunay Nagpintas. Iti ubing tayo pa'y lang arapaap ko ti maadaan iti kasto balay. Diyak pulos ni namnama. Asi kagayam ti makaipaay kadag iti arapaap ko ading ko. Dito'y kan nga agnaad manang. Kumpletuan tayo laang ti gamit tapno saan ka marigatan. Ay na, agyaman akmanan Ag-enjoy kan ag-relax ka matan manang. House blessing ti balay ni Auntie Biring ita. Di ka kadimapan? Saanan? Nakitak mo ito na itabalay. Nagpintasan niya. Kompleto pa iti gamit na. Kinumpleto ni mami ti gamit na iti balay na. Ay, dakkelan na ti gastos ni mami iti dayta. Sana bale, tanong matay niya ang tibering. Awanan ti dadu mga agnaed iti dayta abalay. Awan ba't anak na pangipatawidan mo? Ay, wanan niya. Ay, sagay satan ton. Ano kaskasano? Kukwak ti balay ni mami. Kukwam mo ti balay ni Auntie Biring. Wana. Bakit dan nagpadpada? Di dan agbayag dito'y lubong. Awan ka di trabahong ita, Trina anak ko. Awan mami. Day off ko ita. Ngala si kapay nga rin ti makamu dito'y balaya. Papanan nyo aya. Mapanak di tayan ni Antim Biring. Siguradong ikan namanan iti kwarta day takabsak na. Oh, apaya kasta ti panangkitam kanya. Ay kwa, awan mami. Ala, mapan kayo latan iti papanan nyo. Ijayak matlaangan ang mga tao. Agluto kanto iti kanan nyo ken ni Anton. Kumusta ka matan, manang? Agin enjoy ka kadimot laang iti baro abalay mo. When sa anak unay ang marigatan, tado mo ti ginatang mong appliances ko. No kasapulam ti kwarta, itext nak manang. Wano saan mapan ka di tabalay, tapno saanan ang masapul nga trabaho ka. Dakkel tinaitulong mo kanya kiti. Panawon mo din tapno subadak amin a sakripisyo kanya. Ay, naga sa taklaunay ta si katinagbalin akabsat ko karidad. Uray siyak mo't amanang. Nag-asatak ta tinulungan na kiti. Dakkel ti utang ko ang naimbagan akam ken ka, manang Biring. Di ba't tan sumbatan ni manang ti awag ko ken kuana? Mami, apay akas na apurido kayo. Ay, di mo't ngamin sumbatan ni Antim Biring ti awag ko ken kuana. Okay laeng mo't idi na minsan anapanak iti ayan na. Ang mga nubisi laeng. Anya ko mati pa ka kumikuman na. Katawan mo't trabaho na. Sa maysa, uray busy day chay. Sumbatan na latamot ti awag ko ken kuana. Kat urayan yung ti-text na. Ay kadwaan nakmanta mapanda iti ayan na. Sa balit agparparik na kanya. Hello? Ako pengen mawag ka manang Trina. Hello, Anton. Natayin na ang tibiring. Anya? Apay, anyat napasamakin ko na. Tsaka mo Nasangputan mi mata nakasalungay na dito balay na. Ngam atapon ni mami ana atake. Tasigod ka no gayam nga sakit na iti puso. Anya? No kasta, awan nga ruten, ati ka inagaw ta iti sanikwa ni mami. Ay, ala, di ta pala pagsalitaan na ita.
Amangan numangnog ni Mami. O sige, bye! Bye, manay. Nasayahat mo eh. Awanan ti kabingay mi iti sanikwa ni Mami. Sipod pimusay nga antibiring. Kimusim kayon, Mami. Jak impagarop ang mapasamak ti kastoy kan antiyo, anak ko. Saan tayo mat nga igam tibiyag tayo, Mami? Italaang ang ma-enjoy na tibiyag na ananamay. Ngamkas jay matan tinapasamak. Kat awan maramidan tayo no di talang ti pagpatinggaan ti biyag na. Maan kayo kiti, tapno saan kayo ang mabisinan? Jakon marik na tibisin ko, anak ko. Mangan kayo ure basit laeng. Narigatan, ang mga day takit ti pakaalaan nyo iti sakit yo. Naimbag ko nam ata na tayo na ita abakit. Naku nampay, Anton. Awanan ti sagabal iti plano ta. Naimbag ka din ni Mami no asin ti mang tawid iti dakkalabalay nga impatakder na para ka ni Antibiring. Saan pa'y mo't? Angam, ibagam kidikan kwa na ata si kanti mang tawid iti dayjay. Tano siya kay, mabutungak nga agnaud ijay. Apay, kabutang mo ti alaalya? No siya, awan kabutang ko. Sayang da dya balay, sa pinagdakkel. Anyan, jak ninamnama ti kasjay amang ko kadagiti ampun ko. Didak nadlaw itay nga embasidag kadakwada, bayat ti panagsarita da. Naragsak dagayam iti ipupusayan ti kapsat ko. Talaga sa bali ti ukali da kita. No idi kat nagululi makak, uray tinakaw dati alahas ko. Ita, saanan? Kamali ti tao at tinulungak. Kamali ti tao at pinagtalkak. Adamadlaw ko ka ni Mami, Manong Trina. Anya day ta madlaw mo? Adumot tantikan kanan na. Kat bayamano kas ti kayat na. Saan lang nga rita? Sa bali ti panangkit-kita na kadata. Kasano sa bali? Diyak man mo. Hanggang basta, sana ka komportable. Apay ka, awan madlaw mo kinikwana. Kwa. Di nakunay kasarsaritan no maipapan iti kwarta. Ngam, normal lang mat siguro dayjay. Ang mga no saan kaya naka-move on iti ipupusayan ti kabsat na. Agyaman na tanakaumay ka, lovely. Pagsaritaan ta ti may papan iti idun arko akwarta iti may nga orphanage dito lugar tayo. Agraman ti datuma asani ko. Sigurado ka kaditi dayta desisyon mo, madam? Wan, awan mo ti datuma apang ipatawidak. Agraman to'y balay ko kan ti balay ti kapsat ko. Nung matayak, kayat ko amapan iti ima dagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Amangan no adda maibaga dagiti ampun mo, madam. Jak kayat ti agkamalimanan. Anyat kayat mo asawan, madam. Adda na duktalak may papan kadakwada. Kadya kayat ang mapasamak ti plano da. No kasta, isaganak nga rudan dagiti papeles a kasapulan, madam. Wal, tulungan nakmutla nga agsapul iti pangidunara kadagiti nabatbati asan ni kwakan kwarta. May mayaten no idunar ko, ngam ti ited ko kadagiti rupat kwarta. Dagiti ko madiserving at tao ti pilyam. Jak kayat nga agkamali akmanan iti matulungan. Dagitoyan ti papeles anasken a pirma ang madam. Kompleto ti beneficiary. Kaaduan ket orphanage. Ti daduma ket foundation. Agyaman naklaunay iti panangasikasom, lovely. Awan anyaman na, madam. Bayam, mangtedak to iti gungkunam. Saanan, madam? Pakaragsakak ti tumulong. Ikan kay ti gungkunam, taamok anataktak ka. Buto yan dagita papeles tapno mapirma akon. Nasken ang makasarita ta ni Mami. Apay ka di, anyat na pasama. Idunar na ti kwarta kan daduma sa ni Kuana.
Adda papele sa pinirmaan na itay awan ka. Anya? Amang ano pati to'y balay pag nanaadan takat idonar na. Ay, day tati jak mo. Tiyan mo na siguro. Jak nang tinagsaritaan day tagnagan iti lovely. Ngam nang ko amin, Anton. Adda kan umat papel sa pinirmaan nyo, mami. Di kay makapaglibak na nakitak day, Jay, mami. What? Pinirmaak dagiti papeles dagiti sanikwakan kwarta nga idonar ko. Agraman to'y balay. Iti kasta, kat nakasaganan sakbay apumusaya. Anya? Anya, kasano kami matan ngay nga anak yo? Da kami tirumbang apapanan dagita asanikwa. Saan kayo a-deserving a matulungan? Amokon tipod no nga ugali yo. Amok a naragsak kayo iti ipupusay ti kapsat ko. Tapno masuluyo ti kinabaknang ko. Ah, Naklaat kayo, tati amoyo, jak amo dagita plano yo. no kasta, awan may patawid jo kada kami? Oray 5 aduling, awan ti maalayo. Napirmaak aminen a papeles. Pinagadal kayo mat. Usaran nyo kumadayta, tapno agbaligi kayo itibiyag. Di kay agbalin nga abusado. Kunakno da kayo ti mangituloy itinarugyak. Kat da kayon tumot ti tumulong kadagiti agkasapulan. Ngam nagbidotak gayam. Iso apasensya kayo. Naupayak ka namin pinsan kada kayo. Anya? Mami, pakawanan da kami kuma. Uwan, mami. Pakawanan na kami. Nung nakulaapan ti panunot mi. Ngam, pagbababawian mi day dyan yung bagbagami. Mapakawan kayo. Apay kit dinasaan. Ngamla dingita. Nalpasan ti amin. Kat pangaasiyo ta respetuan nyo kumati desisyon ko. Sana bale. Tanakaadal kayon. Kat addan napintas at trabaho yo. Umdas mat siguron dayta ana itulong ko kada kayo. Biyag. Di tao. Zeus iho, adda ka manan dito'y kwarto ni manong mo. Manon abulan tinapalabas, manipod idi na ipan ti kapsat mo ijay mental hospital. Aging ga ka diit, kat di mo pa'y lamaaklon tinapasamak kan ko anak. Saan nga rod, mama? Nakaragragsak mo't nakitkitaan. Kaslawan problema na. Ngam apay nagbanag akas dyan. Nakapsot ngamin ti panunot na iho. Di nakabaala na baklayan no adda nadagsan aparikot asumangpay kan kuana. Mama, Agduma kayo iti kapsat mo. Tanapigpig sa ti pakinakam mo, Zeus. Sipod pa'y iti babasit kayo. Nadlaw kunti kinakapoy ti kapsat mo. di na maaklon ti panagsina da iti babae nga inayat na iti kastaunay, mama. Kat iso pa yung tinakapukawan ti limbong ti panunot na. Uwan nga rod, anak ko. Agsaga na kanyak da itiyay a babae. No agsabat ti dalan mi. Ikaro na tinapasamak ka ni Manong. Ha? Anya ka di daytan nga ibagbagam iho. Awan mo at akin pagayatan itinapasamak. At tinasayaan, agpulas kakit din. Tamapan ta sa rungkaran ni Manong mo ita. Awanan ti gatas ni Sayon, anak. Naudin tay tinimplak itay bigat. Sige, nanang. At dapay matkit dinabati ang kwartak. Agodongak no madamdama. Tay nakgumatang itigatas na. Ay, masya nakiti ubeng. May ramramanan iti kinarigat ti panagbiag ta. Jak pagbabawian ti idadatang ni Sayon kadatananang. Ta iso ti inspirasyon ko ita. Di mo pa yan na ituloy ti panagadal mo. Makauray day tananang. Ubingak pa'y mat. Maituloy kung tulat ta ti panagadal ko. Basta ita, kaya't kayo atulungan ang mga iwan kin ni Sayon.
Tani, bakit kayon? Ay, dumakkel ni sayon nga awan amana. Ala, saan tayo na pagsaritaan ti may papan iti dayta nanang? Agrubatakit din. Tainak gumatang iti gatas ti apo ko yo. Dituyak langin, mama. Saan ako nga umasidag ka ni Manong? Da kailangan no kayo, tiyo. Sige, iho. Si Katimakaam mo. Mabit lang nga rood ta kasaritak tay nurse amang bambantay kan kuana. Sige lang, mama. Manipod dito ayan ko. Nalawag lata makita ti ayan ni Manong Brian. Kimot to. Kan lima kay tilangana. Tay matidugmatan ti iming kan barbas na. Aging kat kaano nga ta akas ta ti kasasaad ti kabsat ko. Anyamat ta nagasgasat na. Diyak kabala na kita ang tilangana. Rumarakon. Tauraya ko ni mama itayang tilugan. Ni, Maureen, si Kamot Gayam, sombra ka ah. Ay, agyaman na, friend. Ay, adagayam imot ko agatas kan merienda para kini baby sayon. Ala, nakababain mo. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam, friend. Aywan, ayan ni sayon. Ay na, mailiwa ka mang rayaw kan kwa nakit. Ada ijay likod, aw-awiran ni nanang. Diyak mamin makawayas dito'y balay no makikita na. Kumarayo lat ta kanyak nga uray adar aramida. No apay mo't ngamin ang nagbalin ngay responsable dagiti dadakkel na. Siya kundi nagbalin nga ina ni Zion, Maureen. Manipod imbati ni Hasmin kanyak. Wen ngam kapukan kwa na in sakripisyong ti panagadal mo. Pati dagiti scholarship mo napukawan. Masya naklakot nga rutkan kan, friend. Nadala ko mamaramedak. No makaurno nga, ituloy kong tumanan ti agadan. Ay, no kayat mo. Isarak ka iti kumpanya pagpapaya. At dabakan ti iti kina janitress. Urang part-time ka lang, niso. Ah? Ikatuan ano mabalin lakit di. Kabailan matkit din ni nanang nga aywanan ni Zion. Kan may sa masapul ko at talaga ti trabaho, friend. Tani, pimigsamot din nga aggatas ni Zion. Nalang nga rod, agsagana ka. Ay kuyog ka inton lunis si pagtrabahwak. Nagdakkel ti kumpanya pagtrabahoan, friend. Naimbag ka pa'y, natalgadan ti pagbirokam dito eh. Ay na, tinapatag, nakabiro ka matan iti pagtrabahwam. Ay, naimbaglangan na tanasingput tay HR me. Kan amamok ngamin, isa pinatgan na tikid daw ko ano mabalin. Kat ag part-time ka pailangan. Tapno maigiddan mo ti panagadal mo iti panagtrabahom. Kabailak nga ta? Kasanon tay busbusan dananang kansayon. Amangan no saan nga umdas ti sweldo, no igiddan ko ti ag-eskwela. Ay na, di ka di madanagan. Tulungan ka matkat. Kandaramidam, inutam nga alaan nagiti units mo. Tapno di ka marigatan. Kita antay saan nga ag-conflict iti schedule mo. Uray iniinot lang ti panagadal mo. Tinapatag, makaturpos ka. Dakkel ti panagtalagkukan ka, taang mo ka nasirib ka. Ay, sige panawan ka pa, ita na isurok mo tindag itinaskan nga aramidam. Say-say atam ti trabaho mo, wan? Uwan mo rin, agyaman nakmanan. Agbayag kayo ka dito opisina, mama. Dito'y kayo na mga daw, tagpa-order at makan. Kaya't ko lang ti pumasyar, iho. Agawid akmat akos. Anyang harap ti kayat yung inuman. Kayat yung tagkape. Mala si Katimakaam mo, iho. Amo matan no anya ating plati kayat ko. No sugar. O sige, mama. Ito kaw yung pailang aron. Tapangur-urayan nyo iti kape. Tagpatimplak iti janitress. Good morning, sir. Ma'am, adto iti kapeyo. Thank you. Ha? Ada ka di pa ipaaramid yung kanya, sir, ma'am? Awanan. O sige, mabalin na kami na panawan. Sige nga rod, ma'am.
Sir, Mama, mabigbigyo ka di dayjay a babae. Sana ka sigurado no iso dayjay ti. Iso dayjay ti nobya ti kabsat ko, Mama. Oray ladawan lang kinakakit-kitaan tayo ti nobya ni Manong. May lasin ko. Masigurado na iso dayjay. Ala. Agkapitakit din, anak ko. O anya, kinasarita nakakadin ni boss, hindi yung panmutikinid daw na kape? saan? Ngam, sa bali ti panagkita na kanya. Naklaat la siguro, tabaro-aro pa tinakita na. Ngam nasingput da, nang runa ni Mampasita. Ngam tay anak na, kasla kumilaw ti mata na akimitaan niya. Kasla kagura na. Ha? Ala, saan matakas dyan ni sir? Naragsak tupe ang makilanglangan kada kami. Naira nala siguro nga da parikot na. Iso akas di tinakita madjar na. Kat no nagsingpot ni sir. Unay kamutan. Nagsimple ti ipaparamid ko ken ka. Ngam di mo pa'y maaramid iti nasayat mat. Sir, pasensya kayon. Diyak mamin naawatan tay instruction nyo itay. Pimano kayo nga minadako, sir. Kan may sa kinadyanetres ti inaplaya. Kat panagkunak, saan ko alin nga dagiti ipapaaramid yo. Sumungpat ka pa lang. Sir, Sir, siya kung tagkid daw iti pasensya para iti gayem ko. Siya kung ti mga ramid iti papaaramid yo kan kwa na. Si kakadi tinang isarek iti dati a babae, Maureen. Uwan, sir. Sana ka po tadyak pakibibiyangan lagi ti aplikante diti kumpanya. Katila mo tan isarek yung tao. Ay, pasensya kayon, sir. Nagagatmat kit din ni Heaven kan nasingpet. Di ko manungtan, sir. Di na pa ngamin kabisado ti pasikot-sikot diti opisina. pasensya kayon, sir. Say-saya ate kun no sumaruno. Awanan ti sumarono. Sir, maasi kayo kumamat kan kwa na. Iso lang amin tinamnamaan ti anak na. Ha? Ulitak, sir. Nasingpet kan nagagat ni Heaven. Kumusta mo ti trabaho mo ngay anak ko? Nasaya at lagtamat nanang. Ano saka? Uray ka na yun nakapagpupudutan tay bus ko. Diyak man amo. No apay akas jay. Kagura nak day abos ko. Awan mo't madingar aramida kan kwa na. Nang runa kat kabarbaro akpay na ijay. Ay, kat ano sampay laang anak ko. Para kan ni baby sayang. Unanang, uray kas-kasano, adda pangalaan tayo iti inaldaw abus-busan tayo. Kan maigiddan ko pa'y ti agiskwela, nga uray basit lati units ko. Angam ne, di mo kumamot abusuan ti bagim anak ko. Tapno saan kang agsakit, wan? Unanang, sige tagripaso ak pa iti leksyon ko, nanang. Heaven, kabalam ka di pa'y? Awan karbangak asumo ko, Maureen. Jakmot nga rod maawatan mo apay ang naguyong ni Sir kan ka. Italaang matakas tiyay. Nga da pagpupudutan na nga empleyado. Kasla adagura ni Sir Siyus kanya. Ngam, apay ngay, awan mati amo kabasol ko kankwana. Jak ngamin maranranaan ka. Kasaritak ko mamaipapankan ka. Ay na, saanan? Di mo aramidan dayta. Amangan no mairaman ka pa'y. Diyak kaya't apati si kakat pangipapasan ni Sir itigura na kanyak. Diyak mo't amo tigapuna. Kita klain, naging kat kaano ti pagpatinggaan na di a babae, Mama. Talaga ka di nga isuday jay ti ex ti kabsat mo, anak ko. Isulaki ti dayjay. Dakkel ti pamati. Diyak lang amin amo tinagan ti ex ti kabsat ko. Ta saan mo't nga roda na makasarita iti nasaya at ni Mano. Kas jagat nga rodan ti kasasad na. Damaga ko matinagan ti ex na. Ang masigurado ko nga iso dayjay, Mama. Iso nga ramidag ti amin nakabaalak amang balas iti awanan pa yun. Nawaya ak amang ramid kadina amo ang kabsat ko ti inalilaw na. Iho, saan ko maakasta? Maasyan ka kuma. Di mo ko mariribukan day jay a babae.
Kas makita kat nasingpot mo. Nalaing-laing agpamarang mama. Puutan niyo to'y kunak. Sumukon tumatlaang na jay ababay. Saan lakit di ama gustuan ni manong mo numaamuan na tiar aramida. Ibalas ko lang tinapasamak ken kuana mama. Kamalitiwagas mo iho. Bayam ani karma ti mangbalas kan kuana. No bilang agpaiso ti atap mo. Tsak mauray ti karma mama. Ngam amangan no si kanto ti pagbalat ti kanday tangar aramidam iho. Di kay madanakan mama. Saan to ang mapasamak na ito? Ne, kunak man nung nag-out kan. Adda ka pa'y malagayam dito opisina, Heaven. Madam Damapay, 5 p.m. pa'y mat ngamin ti sarak ko iti pagadalan. Kat, kumusta nga ni baby sayon? Diya ko nakikita. Ay na, limok magmanen takasano, naglaing nga agatas. Nagbiit ang maibus ti gatas na. Ala, ano sa mon, friend? Sana bale, tamabit a dumakkel ti ubing itan. Angam, masurunak lang amin iti kabsat mo. Basta imbati na latan ti anak na. Adi naman la imbagan o asino ti amana. Tapnad da ko mapagdawatan tayo iti sustento ti ubing. Anya ngay, da kayo itan ti marigrigatan. Pero wisyo ti impain na kada kayo. Saan aperwisyo kada kami ni Baby Sayon? Ay, talaga kaya paliwawang day di ahasmin. Sipod kinaubing tayo, talaga sakit ti ulo ti impapaay na. Maureen, Aging kakadita kat di pa'y mawag kada kayo? Di yu pa'y lam mo no sa di naman ang tayan di kasingin mo? saan pa'y nga road friend? Ay, talaga nagduma kayo iti ugali iti kasingin man niya. No kasano ti kinasingput mo? Isumot ti kinawulwul day di kapsat mo. Nagkuna ang mabalin mo ti agawid? Sir, ada nga minaskan nga asikasok ita. Nakapakada ak matan iti HR, sir. Siyaklat ta ti boss da nga HR. Iso asyak ti masurot. Lepasem ti oras ti trabaho. No, sir, importante nga mintaramidak ita. No kasta. Mas importante gayam ti aramidam itirwar ngam iti trabaho. Sige. Once arimwar ka dito yung building, di ka nagsubsubli. Maasyan kayo kumamat, sir. Diyak maawatan no apay kasta na unay tigura yung kanya. Awan matamo ka basol ko kada kayo. Yam no pa'y kasta. Maano sakta para iti pamilyak ti pa nagtrabaho dito eh. Sige. Makamu ka no ipilit mo ti kayat mo. Basta laglagi pam ti imbagakin ka. Nutob nga rin na. Awanan subyam at trabaho dito eh. Apayakas talaunay ti panangisakit mo iti dahil siya babae, si Kamaurin. Masyanak namin iti gayam ko, sir. Ikarkarigatan na nga isaksakan ti panagbiagda. Ada ka di basol ti gayam ko kada kayo, sir? Takanayon nyo ngamin nga ungtan? Awan bibiyang mo iti dahil ito eh. Pati gayam si kaagayam na kat inulaw na. Manangang lilaw na di agayam mo. Nasingpot ni Heaven, sir. Awan amo kay nagrabyado na. Basta ibagam iti gayam mo, asaanan nga pagpakita pa dito eh. Maasi kayo kumamat kan kwa na, sir. Isapsapar na lang ti panagadal na bayat ti panagtrabaho na. Kat makinunam nga dan anak na. Apay ngamin nga inununa na tinaganak ngam ti panagadal na. Diyo lang amin amo ti pakasaritaan ti biyag na, sir. Wan, ada bibiyagan na nga ubing. Saan nga na nagtaod day kan kwa na, sir? Nagsardeng pa yan nga agadal ka po iti dayta. Itatanada ni ti gundaway amang ituloy iti panagadal na. Da kayo matagbali na tubong, sir. Nasikpot ni Heaven. Gamjak amon aging kat kaano amaanusan na tikasta at rato yukan kwa na. Zeus iho. Kitahom ka di daytoy babae nga ag-5 viral iti FB. Kaslaad da kaing ingas na. Sigun iti nangipost. Agwalang-walang kano. Kat napukaw na tilimbong ti panunot na. Kaingas ti janitress iti opisina na ita babae ah. Wan nga rod anak ko. Kaing ingas na launay.
Ay na, anak ko. Hapay akas tamot ng tinagbambanagam. Binaybayam mo ng tibagim. Masapol ang maipaagas ni Yasmin, nanang. At ang nakasaritak nga ahensya ang mabalin amang tulong kankwana para itipan nakapaagas na. Sapay agtangran. Iso adelikado no agtalin na adlaang dito'y balay. Nalangaro anak ko. Tulungan tatikabsat mo ta kaasimat. Nanang, nangato tigurigor ni Baby Zion. Ah, ay katkasanong aruditan anak ko. Itaray tayo iti ospital. Kumusta kan, Manong? Dakilan tinagbaliwa ma. Ala, itultuloy mo tiyagpaimbag. Tapno makarwar ka nito mental. Mayat, ading. Kaya't ko na makita ti anak ko. Ha? Kasta ti kanayon na nga ibaga kanya kanak ko. Tunggal sa rungkarak dito ayan na. Kasta ti sang kabalikas na. Anya? Ang pudno nga ta nga adda anak na, mama. Pinayabanda ka no, sir? Well, dada na pati kapagsaritaan ta. Ado ti kayat ko adamagan ken kamaw rin. Ah, anya data, sir? Diyak lang pagkaroon pakas ta tinapasamak. Wan, sir. Iso anas kan nga agsapol man ng itibaro pagtrabahuan ni Heaven. Tani, inikat yumutan. Anya pa nga iti pangalaan ni Heaven iti paggatang na itigatas ti ubing imbati ti kabsat na kankwana. Hawanan Mabalin ka di akid dawan ti address ni Heaven. Kaya't ko ang makita ken makasarita. Apay ka di, sir. Basta kaya't ko ang maamuan ti address na. Tamapanak itayan na itamat lahing. Sa dino ka no nga ospital ti ayanda, anak ko. Saan da ka nga amo, mama? Basta sa pulan tayo kadag iti ospital. Sana bale, tayong bagada tinagan ti ubing. Anyan day ti ang mapaspasama, anak ko. Masapulapan ken tayo ti kinapudno, mama. Madam, jak ni namnama da iti apagtang. Awan nga min ti amo, may maipapan iti ama ti apukok. Heaven, iha. Madam, Agiaman na ka na kayong agina. Tadiyo binaybayan ti apo ko. awan anyaman na, madam. Oh, Heaven, pakawanan na ko, ma. Sorry, no, kanayon ka iding aungtan. Sapay ko mata maawatan nak. Ti amok namin talaga si ka ti ex ti kabsat ko. Di kay madanagan, sir. Tamaawata ko no apay kagurgura jak idi. Sa anak matkit di ang nagimula iti sakit tinakam. Medyo nasair laang tiriknak idi. Pakawanan nak, Heaven. Uwan, sir. Napakawan kayo. Nuuban-nugot kayo. Pagsisinublatan tayo nga aw-awiran ni Baby Zion. Kaya't kumat nga aywanan ti apo ko. Sapay ko mata diyo pagkadkadan tikid daw ko. Awan ti karbangan mi nga agkad-kad, ma'am. Pagyamanan mi kiti, nutulungan da kami para iti kaanakak. May sa tayo na pamilya. Isong agtitinulong tayo para kin ni Baby Zion. Heaven, ituloy mo ti panagadal mo, tasyak ti makaamukan ka. Ha? Di mo pa kadanagan ti magastos, ta isulder ko amin. Saya atam ti agadal, tano makaturpos ka, agtrabaho ka adagos iti kumpanya ngayan ko. Ha? Ala, nakababain, sir. Oh, please, di na kong awagan iti sir. Siyos ko namlat ng kanya. Kan awan rumbay nga pagbainam. Syakat di ko maati agbain kan ka. Gapo iti naramid ko iti kalabas. Aramidag ti kastoy. Takayat ko asulnitan ti nagkurangan. Wano nagbasulakan ka. Ha? Agi amanak nga rod no kasta, sir. Ikarit, ipamaysak ti agadan tapno makalpasa. Kat tapno may pasnek mo ti panagadal mo. Da kami pa lang ti mga iwan ti ni Zion. Tane, nakapsutan ti inam.
Naimbagla iti balay, tada ti babaunan nga agbalin ayaya ti kaanakanta.